जोजलपा जी शकुन्तला स अभिव्यक्तिया माध्यम ख नुगुल पिजोइगु स साहित्य कला व संगीत या मार्फत हलिमे न्यानाचोनी जनता व दे या नीति थोया चोंगु स या त छिकपिन गुदथि वेगु छगु कुत ख हलिमे थोया चोंगु स हलिमे थोया चोंगु स या थौया गुथुगु बोस संगीत या साधना या नाचोना दिम छम साधक या स नेवेगु जुई संगीत या मार्फत मनोरञ्जन या गुजकमखु थगु ऊर्जा वान जीवन हनित गुहाली याना दिम छम साधक या स थौयागु बोस वेगुजी वेक ज्यादी गौतम श्रेष्ठ वरिष्ठ तबलावादक गौतम श्रेष्ठ या स थौयागु ठुगु हलिमे थोगु स वेगुजी तक्लिन हपा वेग या छगु प्रस्तुति स्वे उधुंका वेक नपयु खलबला ह्याकेगुजी Sokmi Bhaji Mejipi, Swahidila, Wekayagu, Yepushi Chongun, Hefusi Chongu, Prastuti. Sasa, Wekayatana, Toyago Tugu, Kalavalasa, Lasikusaya, Gautamdu, Jojalapa. And Jojalapa. As your Tongani Chianatana Diachi. Tongani Zane, Jizani, Yaplezane, Kerizosane, Dili Pragamji, Darva Marge, Reshente, Abili Yagbedaga, Azure. Ali Ude Sotang, Manila Sotang. Wake up in Juri Guy Captain about Zane program. Yeah, one. You mean Chamagumati do? Program mapping group to me, band, Nachatra band, live music Jimmy. Azure. Titi, Jazosa, Botikaya, Chigu Dinsaria, Hanachanguzula,
थौकने छि छम वरिष्ठ तबला वादक कथा मसिका देका दिगु जुल छिको बाल्यकाल लुमङ्के माला धासा कु कथा लुमङ्का दि छिस जितो जाने छि जुन परिवार खे जाने हजुर छमन छि दय संगीत बाके जिन जाने आजि बाजे जाने खयम हमला छि बाजे जाने उस्ताद का तायु अलि छेन जाने छि बाजे जाने दाइन जाने पजने भने मला अलि पजने वना जितन सता बनाएंगे इंट्रेस्ट इन अनुसार अलि मा जिम्मा देवी मा वो माइले मानन जाने कबाबट इंट्रेस्ट रका मठ मन्दिर छि पहिला मला बनाएंगे मन्दिर अलि अनुसारने छि बडा बाजा पिसन जाने पजन याना सुनियो अलि अनुसारने तबला थाना सुनियो म्याला सुनियो मला अलि जितो जाने म्याले छि डाइरेक्ट जितो तबला खेजगा इंट्रेस्ट ध्यान अनवन का वन बले जी वो जी ले सही बले लिछि जे ले जाने अन तबला खे वने जी मला ले जुन जुन बाखं कनिमा बाजेन जाने अथवा जाने बाबु वयाली बाटे चाहिने तबला बादा के कलाकार जी लगा था वो बाजेन थाउल जोली ले अतगन जिन कन्टिन्यू रूप पारिवारिक माहौल सांगीतिक माहौल जुल अलि छि लेह सबले नेसे हे तबला मतलब मिता हे बोलंगु जुल तबला ना प मिता हे छि बोलंगु जुल उकियाना हे ठौ छम वरिष्ठ व कुशल तबला वादक तका छि मसिका देका दिगु जुल उगो इले गु कथा चाहिँ औपचारिक शिक्षा कया दिया तबला यो उसकन कना दिसले हजुर अहिले ठु शिक्षा अठिन छैन जुन पहिला चाहिँ छि जुन राज संस्था डुबले हजुर राजेर नाम चाहिँ अठिन जी मलाई राजदरबार ठान्नु जस्तो नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2046 साले दक्षिण चाहिँ जिन ट्रेनिङ यो लागि चाहिँ अप्लाई यान अन हजुर अहिले अप्लाई यान बले अनुसम जुन कर्मचारी टेसन चाहिँ जो एप्लिकेसन लेटर चाहिँ माने मजु हजुर काय माने मजु छाख छाला छ पचास सम्भव मरु धाला मलाई अलि जाने जुन जुन मामा बाजे म्याना प वो दिदिन चाहिँ जिता साथ बिया दिला अलि छिए मा पिन्त छेवना अलि मान चाहिने जी बाबु चाहिँ बालक बने खने बालक ध्यान मरु तबला को ध्यान जुली थुपाली छक न ट्रेनिङ लागि छ तयाबी रक तया तैबिला वो दिदिन चाहिँ मखु थुपाली मखु मे वर्ष तक ताला अले मान चाहिँ एकदमै जिडियाना मखला मखु मे वर्ष छुजी थ्वे पाली या मार कतया डिजिटल रिक्वेस्ट याना अले अन जिटा तयाबिल अले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्नेला अन्तमा कर्मचारी न माने मजु एप्लिकेसन लेटर गुली कर याना बल्ल चाहिँ एप्लिकेसन लेटर क्यादिला अले बाटे इन्टरभ्यु लागि जिटा सत अले उबले चाहिँ छि वरिष्ठ छि स्वर्गीय अमर गुरुङ दाई जो इन्टरभ्यु क्यादिमा वेका वो सुन्य नादिला वेका न चाहिँ फलाना छि बोल तबला थाला टका न्यन थाना क्याउ टका न्यन अलि जुन भाइलिन वादक गोपालनाथ योगी नेपाल टप क्लासिकल के वेकन न चाहिँ न्यन न्यमसम जज पिन्टु अलि जित चाहिँ मनरेगा पास याना जि एक वर्ष ट्रेनिङ क्याउ चाहिँ मौका जुल प्रज्ञा भवने आगो मचा बोलिना से बा बाजियाना प भजने झाया फलचा भजन जुइको बोले झाया तबला थ्यागु औपचारिक शिक्षा तबला यो जो क्या त छि छाया दिल छु औपचारिक शिक्षा आवश्यक जुगु ख कि वा प्रमाणपत्र यो लागि चाहिँ छि छाया दिएको ख उगइले शिक्षा टाइपले चाहिँ बन्यो अथि मखु तबला यो भजनेल बा बाजा पेछा छि त सेना है दिगु जुल छे हे सेना दिगु जुल छिस सेका दिगु जुल उके अलावा न छि राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठाने झाया गु दक्षिया गुपति ट्रेनिङ क्या त झाया दिल नि वा आवश्यकता ख वा समय यो माग ख वा वो प्रमाणपत्र केनि तजक ख वो मखु छौ थट इन्ट्रेस्ट अनुसार वो न्याउले जी सहभागी जुन प्रमाणपत्र दैवे जुल मला तर थट जुन छौ मने जिन चाहिँ छौ जिन अठियाना छौ एक त्याउनेमा ठिकै लागि जिन मन्त्र केनि ढाउ हिसाब व जुन परिवार त खुसी आब लागि तया जन जिता इंट्रेस्ट न दोजुला अले वो हिसाबमा बाला विचार तया वनी सफल न जुगु कारण वो ठन सजित हजुर छि तबला सेका दी बले वो औपचारिक ज्ञान क्याको कथा राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठाने झ्यादुङका चाहिँ छुपा त तबला सेकिने छुपा त जस्तै
जिठा छि खोपे म खोपे चाहिँ खाली हो ट्रेडिसनल अठिन्जको जुल अलि यही चाहिँ सम्पूर्ण कलाकार पि थुकम पिने न वया छि संगीत पाखे चाहिँ यही चाहिँ छौ अठिन दुडा मलका अपर्च्युनिटी अलि अठजे चाहिँ जिन चाहिँ यही भना चाहिँ अठियान होगा चिठा बजा थाकुनी ल्यामलका खाली संस्कृति कला संस्कृति बजेको जुल हजुर थाहा त जुन व्यावसायिक रूपमा प्रोफेसनल जिट चाहिँ पछि थाकुगा चिठा खोपे चाहिँ हजुर 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 अनि चाहिँ छुछु सेका दिया नापा छुछुसित वगु ख हजुर हजुर आजु चाहिँ सुरुखे तबला ख मलाई अनि चित्त राखे चाहिँ लाते मयुगा जस्तै छौखेजको स्पेशल टाइप चाहिँ ध्यान त्या भने मालका अलि बार म्युला चाहिँ बाजा त सही जुल अनि तबला साथसाथै मादल ढोलक कंगो अथंकने यङ जेनेरेसन थाइ क्याजन धाउडु जिम्बे पटपट यानागा अलि स्कुलले न हप्तानिनु क्लास न कया जेनुन स्कुलले हजुर गु छिस अन ज्ञान कया दिल मला चिया वरिष्ठ तबला वादक थकाना नाद हजुर आधा दिस तबला यो उत्पत्ति गु कथा जुल तिस इतिहास दुवाले माला धासा तबला युपति उत्पत्ति अलिथो सांगीतिक क्षेत्र तबला यो महत्व छुदुले गरे धासा छि मन्यु जीवने छि मुटु तडकन दुनी छौ बीट ध्याउ ताल जुल मलाई म ताले चाहिँ नि जस्तै डान्सको लागि छि गिटारको लागि बाँसुरी लागि सितारको लागि बिना ताल खेच्ने सम्भवै मरो हालिपिनु जिम्माले पहिला चाहिँ नानु बल्दाइनु तबला बादक वेक अहिले इन्डिया चाहिँ म पाकिस्तान गजल गायक गुलाम अली न तबला बादक सुरेश वारकर न तबला बादक अहिले छन् नेपाली चाहिँ म शिव परियार वन तबला बादक अहिले ताल चाहिँ पक्का झुलिकिन चाहिँ छिस सुर एउटा मसिका भने बेले पर्फेक्ट जुइका अनि जस्तै वस जुन लिरिक्स शब्द त चाहिँ फिले चाहिँ अठियाना अहिले चाहिँ अठि हालिबले चाहिँ मनिटे मनेठी अहिले जग्गा बालाउ संगीत चाहिँ प्याउइगा पहिले तबलाई ज्ञान चाहिँ देमाला तबलाई ज्ञान देमा ओके तबलाई महत्व दु धक्का छिसा दिला तर गुलिन भोकल प्र्याक्टिस चाहिँ किनी अब हार्मोनियम तया जक याको खना चना हजुर हजुर हार्मोनियम के चाहिँ स्केल मिलेयामा धक्का धाइ सुनाना धाइमखु कि तबलाई पनि स्केल न थ्रीमा तबलाई ताल न थ्रीमा धक्का चाहिँ धाइमखु ठुके चाहिँ छिगु विचार छुदु हजुर वे ख छिसा तबलाई हुनु चाहिँ एकदमै हरेक भेराइटी त दु मलाई जस ताल न योको दु अले उ किसिम चाहिँ नि जुन स्पिड त्या मेट्रोनम स्पिड छैन यान एकदमै ध्यान तेमा जस्तै लाइभ म्युजिक अठिन जीवले चाहिँ नि अप डाउन ला जी मखला तर रेकर्डिङ चाहिँ सेंके मयो लाइभ चाहिँ न्यामेसा चाहिँ पटिपटि चेके सेनी सेना सुनि तर एकदमै ध्यान तेमाला तबलाई ताले ध्यान तेमाला ध्यान ते सुरेतन ध्यान तेमाला सुरव ताल गुछिसा नकतिन धाया दिल गुलिना नेपाल देशे नादपि मेहालामी पिन्दु रेकर्ड पि चाहिँ हापा तबला वादक नेपातिनी गायक कथा नाजाल धक्का धाया दिल छुछिसन मेहाला तबला थाना दिए कि छिदु अजिन पहिला जस्तै फर्स्ट लकडाउन खे स्टार मेकर एप्स के चाहिँ डाउनलोड याना यो क्याप्टेन हिसाबमा चना चाहिँ प्रोग्राम चलाएन छकन्जको मेना हाले याना ठोइले मेहाला निकादी माला धासा निकादी फैके फैमो गजि कुताया न दिस अच्छा थो मोहम्मद अजीज इन्डियामा चाहिँ वेक चाहिँ मरे होला मोहम्मद अजीज इन्डियन सिंगर नेपाली मेछ भहाउ हजुर वो पछि चाहिँ प्रश्न आएगा हजुर मैं जुयात गुली जकलोगु मैं जुयात गुली जकलोगु अंति जोनाओगु जितला अंतिया एलामा जितला अंतिया एलामा छंगुजक फासे दासा छंगुजक फासे दा उली जगह हजुर तबला गु थानादी वो शास्त्रीय संगीत लागि जक प्याची खकी वा आधुनिक मेय लागि न प्याची जो छु दुछि जस्तै शास्त्रीय संगीत चाहिँ छिस न्याउ मेहालिउ सेकेमा मला बाजा थाउ सेकेमा न्याउ इन्स्ट्रुमेन्ट त थाएको छ तर भजिचासँग नलेजमा शास्त्रीय संगीत वो बिना चाहिँ अधुरो जी जुन मेलोडियस मिठास त जुन टाइमिङ हो चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल फोकस शास्त्रीय संगीत कन्ट्रोल है
तर आधुनिक पाखिन चिसँग ब्यालेन्स मिलेन भनेमा सिसा आधुनिक मेखेन तबला थाना दिगु जिमा आधुनिक मेखे न्यंका माला दासा मेहे न्यंके माला दासा छपु आधुनिक मेना न्यंका दि फैला छिदो अच्छा हजुर आधुनिक मे छौ योगेश बैठे दाइ वेक छपु मियाले वरिष्ठ आफ्नो वेक बिटे जिला मन मरेरुला के जानि छौ नेपाली मेन छपु थिया सपना फुलाई सारा आँसु पिएर जाऊ मन्दिरमा छ तिम्रै तस्बिर लिएर जाऊ सपना छन् प्रेमका निशाना दिलमा मिटाई जाऊ छन् प्रेमका निशाना दिलमा मिटाई जाऊ एक सुर बाँसुरीको बिन्ती सुनेर जाऊ सपना फुलाई सारा आँसु पिएर जाऊ मन्दिरमा छ तिम्रै तस्बिर लिएर जाऊ सपना तबला वादक कथा छिगुल्हा गुली चोन्या मे हालामी कथा न छिगु सले उलिहे मिठास दु छगु मे चर्चित जुई बले आ भिडियो देखु खसा प्याखामो त चर्चित जुई अले उके लिपा मे हालामी चर्चित जुई संगीतकार गीतकार चाहिँ छगु पर्दा लिउनेला नाचिने हजुर वही कथा थिथि वाद्यवादन थाइपी कथे कि तबला दई बाँसुरी दई मेमेगुन जोलत थाइपी चाहिँ अझ लिउने हे लाना चंगु इले गब्लेन जिन चर्चा वे धका चाहिँ मती वला कि मवला जि तबला जक मखु जि मेना हाली धका चाहिँ वो बिचावला कि मवला जस्तै छिन्ताइदिला फुकी छमसिन जग यहाँ सम्भव मरु हजुर यहाँ क्षेत्र जी मासा उदाहरण लागि यो कोदु जस्तै क्यामेराम्यान लिसिङ सम्पूर्ण पिनु लाद देया जग जन यनेर वे यो खले मलाई जस्तै क्यामेराम्यान लिसिङ ब्यान्ड म्युजिशियन त फुकेसिन यहाँलाई चाहिँ गायक यने बढ्यो जी मखला जिन चाहिँ छुडाइ थासा म चाहिँ फुकेसिन चाहिँ अठिङ फुकेसिन चाहिँ शो कथा म्याली पे फुके खरायो किस्म सोचाइ तर उकि उल्युने गुडी शो लादु क्यामेराम्यान लिसिङ रेकर्डिस्ट चाहिँ सम्पूर्ण शो लादु खला जस्तै फुटबल खेल खेल्न चाहिँ फुकेसिन यहाँलाई बोल हुने खनि खला यको उदाहरण लागि यको दु शो एक हजुला यको लागि फुके शो उलिए महत्व दु छिता चाहिँ अइ बिचावला कि मवला हजुर मेहालेगु जि मेहालामी कथा ना जाई मुख जिता चाहिँ जुन तबलाके छौ खेजको बालाके भने थाहा छौ अले गोले गोले मासान छौ नपु मेहाले उली जग्गा ख एकदमै गायक जी थाहा चाहिँ अत्यन्त मरो गुली गुली मे आछि सय तबला थाना न दिगु जुइमा हजुर जुनि अति हे चर्चित जुया छंगु न दई वो चर्चा वो गु इले संगीतकार छमेशु जग्गा ना होई गु संगीत छिसन तयारीको खनी वो इले चाहिँ छि लिकुनी बले चाहिँ गजियाको भाव चाहिँ नुगले बोलनी नुगले बोल्नु नि थाहा जस्तै मञ्च जी स्टेज प्रोग्राम बिहान चुन्यो जी मलाई हजुर अले डाइरेक्टली छि दर्शक श्रोता देशन चाहिँ नि गायक त जग अठि है जस्तै क्यामेरा फोटो क्यामेरा अटोग्राफ त मागे आयो अले जिपिला अन दुवो मरु सर चाहिँ फिल लाग्यो जी अठि बेला गुमञ्चको चाहिँ बाना थाइ पिन्छु जस्तै यसो छि परफर्मेन्स साबले थट एकदम आनन्द जुसा जको चिसन कटिन्दा आनन्द बि भई तर थट आनन्द जुइमाला अले जुन लाइभ हाले बेले चाहिँ फुकै बाला माला छमसिन जको शंकल किन चाहिँ फुकै छेनी हजुर ऐसा वो हिसाबमा चाहिँ फुकै परिपक्व जी माला
परिपक्व जीमा हजुर हजुर छिगु विचार जो विचार हजुर हजुर गु छौ सांगीतिक परिवार पाखे छि हेजल खोप देशे जन्म जु कथा पारिवारिक स्थितिला बुझ्या है जुइमा हजुर हजुर संगीत पाखे तबला वादक जुयाए जिन थगु जीवन यापन या धका चाहिँ कति बिचावल गु ठुले संगीत मार्फत विशेष याना तबला वादक कथा थगु जीवन यापन या गु छोले चाहिँ गज्या गु हाथा त वला चुनौती त वला जिता चाहिँ जुन वातावरण खे चाहिँ छि मा बौ ढाबला छौ भगवान हजुर प्रत्यक्ष छिस मिखा खौ अनुसार छि लोयो छि ड्य ढाबला छौ मनोजग अठिया ख मखला तर प्रत्यक्ष छिस मिखा खौ अनुसार मा बौ छि भगवान ख जिउ लागि जिता चाहिँ जुन जी थोकी लगे जो इन्ट्रेस्ट न छौ जुल जिन छौ छौ जिन परिवार चाहिँ खुसी ल्याएर गरे जी कि एकदमै स्ट्रगल याना पहिला चाहिँ छि थन खोपे छिला बालक जिन थाम सबले छन भक्तपुर दु गुम चाहिँ सेनपिन दु तर पछि थाकु छौ छि दनिमाला ढाउ चाहिँ नाटक मखला नाटक चाहिँ अर्निको सब हुने छि खोपे अन प्रोग्रामे लसुन पल खेल गायक वेको जी निमा वनेन अनि प्रोग्राम लागि सुटिङ नजी अरे वो सुटिङ सिलसिला निपु मिएन दु हजुर अले अन मेखे थाना मखला थान बले चाहिँ सिमसन पो थाना सौमखो हालेन सौमखो ढाका जिमटा अन हर्नेको सभाभवन हल पिटना तल हजुर अन खाबाटिना दुनी पिटना तल अले पिटना तबले जितल चाहिँ साबे मन खोला मेम पास तल चाहिँ वटे अफिस अठि मजु जित चाहिँ पछि मन अठि लगे जीवका कमलो मन अले अनि जिम्मति तेन आखिन छिमटा चाहिँ थेना किने ढाउ चाहिँ छौ अठिनतया एकतया कन्टिन्यू रूपजिङ प्र्याक्टिस हैन कर्पन परफर्मेन्स न प्रोग्राम त सोया अले क्यासेट उबले चाहिँ क्यासेट दु तबला मरबले छि बक्स खे के मिलेना हिन्दी मेटा यो कोन हिनु चाहिँ जु बानी अले अठियाना चाहिँ छौ परिवार चाहिँ खुसी आयो अले छौ याना न किने ढाउ छौ अठियाना आठको दिन कन्टिन्यू याना चनु दुगा हजुर खुसी जक यहाँ थियो जीवन यहाँ के तल थाकै नि छ हजुर 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 देवायुपति कमी गठे जुल मलाई वो पारिश्रमिक गु कथा चाहिँ चिसा कलेक्ट न दिया गुली बिल सुरु खे चाहिँ जी प्रज्ञा भवने नेपाल चाहिँ नेपाल राज्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान आला प्रज्ञा प्रतिष्ठान मलाई अनि ट्रेनिङ काका ओके न्याय जिन तने भक्तपुर चाहिँ खोपे चाहिँ इंग्लिश स्कुल कालिका स्कुल न चाहिँ मेरो रिकर्डिङ लागि चाहिँ सिम्फोनिक स्टुडियो हजुर कंटाकरी न्योने फर्स्ट रिकर्डिङ स्टुडियो अन दु मलाई अन मना जिन रिकर्डिङ तबला थाना अले थाना बले अन सोपी मेपी म्युजिशियन कलाकार दाइपिस सुयासनका जिन थाउपटी सुयासन चाहिँ अले जितो म्युजिशियन चाहिँ जितो डाइरेक्ट मरा मला म्युजिशियन मने त्यातलका थो चाहिँ थाइ चाहिँ पछि बाला फिटे चाहिँ पछि चान्स बि माल लगतया जि प्रोग्राम होने तालिम काका छम स्टाफ त सरके छयाला दाइ तपाईले चाहिँ एकजना छि छमस्यु सब्स्टिट्युट सत्ता थामाला लस्यु लागि त कता फर्स्ट जिन 47 साले हजुर दरा मार्गे मोटिमल रेस्टुरेन्ट चाहिँ जिन थाना एक महिना लागि लस्यु लागि अले उबले जित चाहिँ पारिश्रमिक 400 रुपैयाँ बिल हजुर पेसा बियाला चाहिँ जिउ चाहिँ छन अन भाग्य फुले जुल नि अले जित मनु महसुस कलाकार पास भइपछि उमेशन सटी जुजुन अनि चाहिँ जी विदेशे भने मौका जुल हजुर उयो कसंग अल्थन चाहिँ नेपाली भरिन चाहिँ यो पठाए प्रोग्राम केने हैन नेपाल देशे प्रस्तुति याना दियो पिनी देशे प्रस्तुति याना दियो के चाहिँ छुपा कलाकार त सम्मानीय के चाहिँ छुपा नेपाली न दुटुन दु एसा चाहिँ विदेशे भटिचा दुगा थनेसी नेपाली एसी चाहिँ विदेश चाहिँ एकदमै एमस चाहिँ एकदमै परिचय फरक चाहिँ दुगा फरक चाहिँ हजुर हजुर ऊ गुचिसा सिंगापुरेन कन्ट्र्याक्ट ज्याना दिल नि सा नेपाल देशे वे मखुजी थन विदेशे चना ज्या खया ढेवाना आपादु सम्मानना आपादु दगा यो बिचावर लखि मवला वो चाहिँ म हो जित चाहिँ अब चिज चाहिँ अब परिवारको लागि चाहिँ अठिन ज्या परिवार नपान्छ नि तकता जित अठिन जगा उ कथा चाहिँ उ कथा मने हजुर हजुर किन चाहिँ अठिन म हजुर 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 गु छगु इख कया छिसा सेका दिल हजुर हजुर छौ तिरस्कारे ध्यामा उगो इले हजुर अरे इख कायगु झोले थी तबला वादक त युपटी परफर्मेन्स या छिस थव थ त छौ
कुशल देखेको कुतायाना दिला आदालिस छित तबला थ्यागु नीति आतक लुमङ्के बहमा प्रेरित व्यक्तित्व चाहिँ सुख सुजुयादी लुमङ्के माला दासा वेकै नाका माला दासा चाहिँ सुयागु नाकायादी फर्स्टला छि जन्मबिमा हजुर मा जुल माइलीमा मिश्र माया श्रेष्ठ वेकन चाहिँ एकदमै झिरो माया युगा दाइपिम भजन बनान इन्जन जुन शास्त्रीय प्रोग्राम भनेको छ न हुँ ढका वेकन मैले मानन अठिया त छौ सेकेन्ड खे मानन जाने तया जुन उबले चाहिँ प्रज्ञा भउने चाहिँ जिङ लास्ट का उबले लिपाटे लिसिङ सिस्टममै हरिया त सोइ दिन्छ सा मायौ मुठी चाहिँ छौ भगवानी बास हजुर जन जिया छन गाखला धाय धाउ ख डिजिटल कल्पना श्रेष्ठ धाम डिजिटल न कोही धन्यवाद बिवेकर अवेक अमेरिका दु वेन साबे खुसी दिएका कसो गौतम भाइ कपिन कपिन बालका गयो अनि समुजित बास्कटा एकदम नाचले जुपे कलाकार नपन्न टिभी प्रोग्राममा थाएन का छन चाहिँ वने मालठका साबे हौसला बि सोमा चाहिँ जु मन चाहिँ ढुका जु न अले वेकन अले अठे लिपाले लिसिङ गो चाहिँ सेन्यु सिस्टममै हटिया त हजुर प्रज्ञा पाउने जु चाहिँ भाग्य बस अन लाउ जुलका जिन छौ भाग्य बस्नु छाइरा छ जुन भराउ विचार चाहिँ वना जी मा थाने पनि मलाई जन्म या हुर्का सम्पूर्ण मा ख अचि बापी ढाल पिने मना न्यौसौ उल्नी टु मोटर दु तर धेरै जसो मा ढामलका जन्माउने हुर्काउने जो लाइफ चाहिँ माया जोउने वेक पिला छित थो लागे हेज्या त प्रेरित या पिन्जुल तबला बादक कथा छित लुमङ्के माला दास वेकलन थाना दिगो तबला चाहिँ तस्का जिगो नुगले थियो वेक थे हे जित जिगो इच्छा दुधका चाहिँ सुप्रति चाहिँ छिगो प्रति श्रद्धा सुमन्दु प्रति ध्याबले सब गथे तबला थाइ पिँदैन थि व्यक्ति त हजुर हजुर मखो जस्तै रविनलाल श्रेष्ठ हजुर वेकन मरेङला वेकन वे प्रति चाहिँ अठिन्डु गुरुपिन त लुमङ्के माला धास तबला बादक गुरुपिन सुसुजियादी गुरुपिन ढाबले जुन प्रज्ञा भने सेकेबले चाहिँ जिन अच्युतराम भण्डारी ढाममा चाहिँ गुरु वेक चाहिँ वयु छि सीटे सोफा छ नि छे थाइन मखो अलि मेन गुरु टाइम भाइलिन बादकका वेके तबला ज्ञान दे पटिपटि तबला अठिन थाइ बोल मुठुन थाइ अलि वो हिसाबमा थौले एकै मिनेट अठिन दुल ढामलका पटिपटि जको जिम बेसिक 1 वर्ष क्लासिकल सेका हजुर उयो किसमा चाहिँ पक्का गुरु चाहिँ गोपालनाथ गुरु ढामलका तबला बादक चाहिँ अच्युतराम भण्डारी वेकन चाहिँ बालक धाइन मखो हजुर न्यानी जको चनादी न्यानी जको चनादी छुन शब्दले धामले गुरुजी आखला अलि छने बालक जिङ क्लासिकल खे अठियाम अफ क्लासिकल चाहिँ आधुनिक पाखेजको जिङ गजल खेजको जिता वो मण्डौली गजल खेजको जुलका गीत गजल हजुर थानादिको जुल हजुर संगीत लागे प्रवेश याना संगीत कथा हे संगीतकार कथा तबला बादक कथा हे के छोले संगीत तोतेगु धका विचार गभले वला कि मवला अयोपति परिस्थिति छिगु जीवने वो गुदुकी मरु नुगमछिंगु परिस्थिति मरु आतगला मनु तर छि मनु ज्याद हाउ सन्तकी जिमा सन्तकी जुलकी ह्याब्ले सुख जी हजुर सन्तकी सदा सुख जित लोभ लाभ दाप छिए मरु रे मला कोही समाचाने छि सम्पत्ति ध्यावला छौ छि एकछिन मनेको मने बसेजु चाहिँ मन्टेसम मनेको वे जु लागि तरो सम्पत्ति वे ख हजुर सन्तुष्ट जुत जीव सदा सधैँ सुख छि हजुर 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 छिसा थिथि थासे थिथि ज्याजोले तबला जक थ्यागु याना दिए कि वा थिथि संस्था झाया दिया न सेनिगुना ज्याजो याना चना दिए जिन जस्तै इन्स्टिट्युट पहिला खोलेनो ख पास भए पनि अथन सेको विद्यार्थी न चाहिँ लक्षिणीलाई भित्रे न कम्प्लिट या जिसमा वो सोच के ऐसे का अथवा संगीत थावला समुद्र गुबले एनजी मखो म नु सिजन नाट अठिन जी आवी गुबले समाप्त जी मखो अनि मन्दिस मठु ठुसाना वो धासन त बिना इमस म माने जी मखो जी पहिला सुरु के जानि जी का अठिन यार का जोसा गर्ने पचा इमस थाको थिन जी तबला के जानि बालक ध्यान चाहिँ तै मखो 70 80 जना विद्यार्थी चाहिँ सेने न उलिमा देखे चाहिँ पेमन्या मसिन जग भटिभरि प्रोग्राम ट्याप छु कारण ख थाकु ख कि तबला सेकिगु ज्या चाहिँ तस्का थाकुगु ख कि वेकपिङगु अथवा शास्त्रीय संगीत ख ओ बा शास्त्रीय संगीत यो लागि छेलिगु वाद्य वादन ख धका वेकपिङ सा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तया मदिउ ख कि छ्या ख वे ख इन्ट्रेस्ट सुरु के वो तता के लातै न जुल इमसा
इमतला तुरुन्तै माउठिन जिउका तुरुन्तै राइजे वे तुरुन्तै मनु मसिके वला बिस्तार जे जिनी थम मिनेट ना गने माला मखला धैर्यता माला उके लागि चाहिँ सक्नु त जिउ अठिए मखु त अथवा संगीत पाके चाहिँ गुब्ले अठिन जिउ मखुका जस्तै इन्डियामा पाकिस्तानी गुलाम अली नन उनी मिसिम खोखार गजल गायक मखला वेकनन थायु जे चाहिँ छुए मखु छि समुद्र छप्टी जग्गा थोपा जग्गा ख तक थायु सो वसने व्यक्ति न अझ धाबला चिल्ला छुए मखु मिन्यानेला हजुर वही समय चाहिँ छौ चाहिँ बल्लक चाहिँ थमङ मेनटी आया भने अवश्यला वो छौ तर छौ तु बिसेखे बालाको होलेमा तता खेल हाटे मजु हजुर छौ एक नङ तया होलेमा जुन घटना जो खेछ नि एक नङ तया हुने बेला अवश्य सफल नजी तर बाला विचार तया न भने माला गुछि सधैँ ल 60-70 जना विद्यार्थी त सेनी धुन धका उकि मध्ये मोजका पिमन्या मजका हजुर प्याहा होला धका न छ नेतना दिल छम विद्यार्थी तबला सेक्यु खसा बेसिक नलेज क्यागु खसा चाहिँ गुली इ चाहिँ माली जस्तै म चाहिँ पहिला देखि पटिपटि लाचले जुल लासा पटि चाहिँ वित सेनेट अपुइ अहिले सुरु देखि सेनेबले पश्चात टाइम 6 महिना खास तर दक्षिण राति पटि जगु लागि उनीमा मकसद जिन नजर थिएन एक वर्ष मिनेट यार लगभग चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष लाटे म सपिन्ता लाटे सपिन्दा चाहिँ 5-6 महिना खाए चाहिँ पटि छु कम्प्लिट जी हजुर इन्ट्रेस्ट दयाजका गाउँ ख कि वा दुनी निसे चाहिँ प्रतिभा देमा इन्ट्रेस्ट वो दुन लिसिन प्रतिभा देमा ल हजुर जस्तै छंकने पहिला मा बापिस मठौली छ बाबु नानु छ बना चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर पाइलट जिमा थायो मला अब काय मस्त वो म्यामस्त छु विद दुनगले मने छु इन्ट्रेस्ट दु वो चाहिँ फिम हो जबरजस्ती दायो सिट याने मजो तर दुन लिसिन थाउ वे माला वो फिके माला माम्बो पिसन हजुर आवेला चाहिँ पहिला लिसिन मिडिया त यको दु मला हजुर एकदम अपर्च्युनिटी रियालिटी सो टाइम जी यको छंकने चान्स पहिला जुन यानो असिंख्य चाहिँ संघर्ष निक सुकन यही लिसिन प्रोग्राम सिटका चाहिँ खोपे तक न्यासिन भएन हजुर संघर्ष हजुर स्ट्रगल टाइम हजुर आला बाला ढंकला आला हजुर आथिथि बनेको थि आखा बन्यु नाप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीज दका चाहिँ संगीत सेनीको न याना छ गुली माबापी चाहिँ छुना धाइराछ एक्स्ट्रा एक्टिभिटीज वा थिथि ज्याखके बोतिकाला दाछ मस्ते युपतिगु आखा बनी मागुपति ध्यान चाहिँ उके वनी आखा सेनी धकाना धाइ मला संगीत सेका चाहिँ आखा बन्यो ज्याखे चाहिँ गुली प्रभाव लाना चनि थिएछ नकारात्मक प्रभावलाई वा सकारात्मक प्रभावलाई छुदु जी आथिक जुन प्लस पोइन्ट भी छिन्दै दे चाहिँ सकारात्मक मलाई जस्तै बनेउले प्लस पोइन्ट जिनी छौ जुन संगीत ढावला छि वासख हजुर छि दिमाग चाहिँ रिफ्रेश आयो मलाई वो कारण वो हिसाबमा चाहिँ वने मा गुनगुन चाहिँ छि विदेशन जुन धुन यकेले बिरामी छटपट जुया छ नि विद छुन यने चाहिँ म निराश पना जुया छ नि अले जो लाइफ सिल्ला त याद त अले यने प्याखन ल्या मलाई थंगले फेसबुक खने दु छि नर्स पनि डाक्टर पनि अनि प्याखन ल्याले इम्युनो लाचले मजु लाचले याना भनी तर छ एकदमै शक्ति चाहिँ दु संगीत बाके वास रूपमा काई होइछ म्युजिकल थेरापी हजुर छिसा गबले आयो प्र्याक्टिकल याना दियो दुकिमहरु म्युजिकल थेरापी का दिला नि जस्तै एक्जाम थैदे एक्जाम्पल गथे कि सम बिरामी जिया जाउँ सम फ्रस्ट्रेटेड जिया छ म मनु त चाहिँ छिसा लाइभ म्युजिक न्याका चाहिँ रिकभर जु आयो छु एक्जाम्पल त दु वो चाहिँ मैना नि जस्तै भजन भने प्रोग्रामै भने उली जग्गा जिया छौ जिन चाहिँ छौ 18 जग्गा भ्यू ल संगीत पाखन थे जी फर द हजुर छुना नेगेटिभ ल जिम को एकदमै ठिक चाहिँ प्लस पोइन्ट जी बालाई थौकने बनान जग्गा मैले छौ एक्स्ट्रा एक्टिभिटीज मा ल डान्स मा न्याउली जिमा छौली चाहिँ बालाको भने माला थम मेहनत या माला मेहनत चाहिँ मागु जुल थौकने धैर्यता कम जग्गा दु छिसा नाचना धैर्य दिल मनु त याक नहे चर्चित जी हजुर दुई तर अठेसा हिम त चाहिँ संगीत ख चाहिँ अति हे अपुक चर्चित जुइगुपति ख धका चाहिँ लुमंका चनि उगुइले नगु पुस्ताया त चाहिँ छुदयादी संगीत पाखे थगुपति ल्याउँदनीगु जीवन ह्याकेगु वा प्रोफेसनली यो संगीत साधक जुइगु इच्छा दुपिन्ता चाहिँ छुदयादी इच्छा दुपिन्ता चाहिँ जस्तै प्रोफेसनल जितलाई एकदमै थमो संघर्ष स्ट्रगल या मला मलाई इन्ट्रेस्ट किसम चाहिँ नि या जुसा
तर बालाको भने माला प्रोफेसनल जिमा इन्ट्रेस्ट जिमा मलाई तर ठिकै छ बालक निरन्तर रूपमा चाहिँ थमङ जुन फिल के भने माला स्याउसाना जिउ छन सेना ढाउ छन थमङ चाहिँ ठिकै माला हजुर 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 जिगु खलाबला नेना संगीत पाखे हे थगो नुग कोसाका दिपि नुगु पुस्ता या त चाहिँ छुधयादि दक्लेलिपा नु पिसाले अब एक बालाको चाहिँ छौ लक्ष्य क्या भनेमा एक क्या भनेमा जुन ठेना केनु रायो छौ अथिन त्या वन थाहा छ सफल जी यहाँ क्षेत्रजीमा मखला अब एक किसिम चाहिँ छिको पिसन चाहिँ एकदमै ध्यान तया जसै चिसन चाहिँ सजग से काम मजिला कपिनी प्रोग्राम त सोयो अले नेने पावर न चिसन यो कोही यामा मु किस्म चाहिँ मन थाहा छ चाहिँ अवश्य सफल जी जिउ विचार हजुर दगु स्याना वय खय त हजुर दक्लिलिपा ब्यागुन हव चाहिँ हाक्न छक छिगो प्रस्तुति स्वेगु जी प्रस्तुति बयादी त जी इना प्याना छन् सुक्मी भाजु मेजुपी हल्लीमे थोया चंगु सया थौया गुथुगु बोस छम संगीत साधक वरिष्ठ तबला वादक गौतम श्रेष्ठया नुगस बया गुजुल विकलन धयाइ दिल संगीतया थिथि वाद्यवादन मध्ये छगु तबला वादन नख वो तबला चाहिँ मसेक चिस संगीत या ज्ञान क्या थाकुई धकाना वेकलन धयाइ दिल नाप सांगीतिक लाग्या दुहावे त छगु धैर्यता मा धकाना धयाइ दिल थिथि लाग्या लाते गुसिवे छगु विधा चाहिँ पोक्त जिया कुशल जिया व दक्ष जिया नेज्या फत धासा छनो अवश्य न सफल जी थका वेकल धयाइ दिल वेकयु विचा वेकय स छित गथेताल सुन सल्लाह सुझाव दशा जिमित सपुत यदि थका भलासा कया छना मेगुवाले मेगुवे मेम छम हने बहम स्रष्टा सर्जक या नुगस जना दवे गोहेजी मेगु बोतकै नीति चिता नभएवनेको उजाबिया दिशा थौ यता बा शुभ